Is-sit www.kennetvella.com u l-filmati li tinwaslulkom permezz ta' dan is-sit huma miġuba lilkom bix-xewqa tajba ta' Malta Racing Club, l-assoċjazzjoni li torganizza t-tiġrid ta' żwiemel f'pajjiżna fil-korsa tal-Marsa. www.maltaracingclub.com. Kennetvella jselmilkom u jilaqkom għal din it-trasmissjoni ta' tiġrijiet li ġew organizzati il-ħadd 3 ta' Mejju fil-korsa tal-Marsa. Laqa li kienet tikkonsisti minn 9 tiġrijiet, 8 ta' trott, 1 tal-galop, saret ukoll tiġrija tal-ponijiet Shetland bit-trott b'dawn ikunu wkoll misjuqa mit-tfal. Nirringrazzjawkom ukoll tal-li għal-ġimgħa oħra tiżommu l-appuntament tagħkom magħna biex issegwu ukoll il-filmati b'mod sħiħ ta' dawn it-tiġrijiet organizzati. Grazzi wkoll għas-sit tiegħi www.kennetvella.com fuq kollox ukoll grazzi għal Malta Racing Club u Formosa Communications, kumpanija mexxija minn Warren Nazzo Pardi li wkoll tgħinna billi tfornilna anki l-filmati. Intant il-laqgħa fetħet din l-ewwel tiġrija tal-klassi bronze, it-tiġrid ta' trott sar ukoll fuq distanza ta' 1640 metru fejn bin-numret kellna debuttanta Franċiża ta' 5 snin Altes Normand ta' Ivan Bilokka b'2 Simp Turrent, Jesmar Gafa b'3 Oscar Dume, Chris Farrugia bl-4 Snubbel Duns, Marco Refalo. Mbagħad kellna ukoll bil-numru 5 l-TBS Memories ta' Redent ma' Grobis ta' Rugaro fidejn Darren Grima bis-7 Solo Dokange, Clifford Kalleja b'8 Dream Wish Mark Mifsud bid-9 debuttanta Taljana ta' 5 snin Reginella Fraset misjuqa minn Patrick Kakija bil-10 Kibus Jason Cordina bil-11 kellna wkoll b'nitiġgal il-dashboard ta' Sean Portelli b'12 Coco Loco Joseph Tabone b'13 Oscar Durak Clint Vassallo u bl-14 Miskos ABS taħt il-gwida wkoll ta' Charles Farrugia. Il-bidu tajjeb tajjuna Redent Magro b'din id-debba TBS Memories li kellha bidu tajjeb fit-tieni dera tagħha ġewwa pajjiżna tkun segwita minn Mark Mifsud li tilha wkoll b'debba oħra l-Olandiża Dream Wish. Mbagħad fit-tielet post Darren Grima permezz ta' Rugaro kemm ġie wkoll l-attak fuq nata barra ta' Marco Refalo permezz ukoll tal-numru 4 Snubbel Duns. Ikonna lil din id-debba Snubbel Duns li tibda wkoll tirsisti bħalissa bl-attak tagħha fuq in-naħa ta' barra, però nibqgħu naraw lil TBS Memories li mhux se tfalli toħroġ rebbieħa b'vantaġġ ta' 3 tulijiet fit-tieni pożizzjoni numru 8 Dream Wish segwita minn Dash Boy u fir-raba' post Snubbel Duns. Agri Supplies Malta, Horse Master, prodotti effettivi u ta' kwalità għaż-żwiemel tat-tiġrija. Importati f'Malta minn Professional Equine Products Charles Gauci, magħruf bħala Skrunju, u qed jista' jkun jikkuntattjah billi ċempel 2145-5581 2145-5581 jew mobile number 7906-6562. Marindex Trophies ta' Zejtun. Marindex Trophies ta' 2 Sir Paul Boffa Avenue ta' Zejtun għal trofej sbieħ fl-okkażjoni speċjali. Irrikorru għand Marindex Trophies jew inkella ċemplulhom fuq 21-67-38-21-67-3928 jew 27-67-38-27-67-3928. Dan huwa l-filmat tat-tieni tiġrija klassi bronz distanza 1640 metru, tiġrija illi wkoll kellha ċertu interess meta bdiet ukoll tiġi organizzata. Kellna bin-numru 2 lil Nimbus Bjarajard Dolan Qasa b'3 Mystic River Felix Qasa bil-5 Ami Blue Matthew Sammut bis-6 Norman Lavril Jason Cordina bis-7 Xian Hordline Larsen Mifsud bit-8 Pactol Gol Ludwig Grigo bid-9 Noah Stars Joseph Farrugia bl-10 kellna l-Kwijara Magic Mario Falzon bil-11 Trubadures u fidejn Charlie Camilleri bit-12 Pozille Paor, Tony De Manuele bit-13 Rower Mario Feneku bl-14 u Renzo Ducorta Charlie Farrugia. Il-bidu tajja pitjuna unek numru 5 Ami Blue
ta' Matthew Sammut segwit minnu fih minn Noah Stars. Dan it-Taljan ta' Josef Farrugia hija titla wkoll tnejn fuq nata barra, però mbagħad wara jinsibu fit-tielet post lil Norman Davril ta' Jason Cordin hemmhekk Jason attent ukoll biex ma jitlifx it-tielet pożizzjoni għalkemm ukoll issa miegħu fir-raba' pożizzjoni qed jitilgħu ukoll diversi żwiemel oħrajn fosthom ninnutaw illi tila tajjeb ħafna wkoll Ludwig Gigo permezz ta' numru 8 Pak Tolgo. Però dejjem jibqa' fl-ewwel post Matthew Sammut u d-debba tiegħu Army Blue li tkun Army Blue segwita minn Noah Stars. Army Blue Noah Stars. Mbagħad wara Noah Stars nerġgħu insibu lil Norman Davril tilajn ukoll aktar żwiemel speċjalment ukoll min-naħat ta' wara ta' din l-istess tiġrija fosthom naraw lil Xian Hornline ta' Larsen Mifsud l-aħħar ftit metri jatmiem id-dritta finali Bami Blue kienet dejjem quddiem u Matthew Sammut għadu iżomm ukoll l-ewwel pożizzjoni attakkat ukoll minn Xian Hornline ta' Larsen Mifsud però suċċess għal Army Blue minn Xian Hornline fit-tielet post numru 6 Norman Davril u forsi Pak Tolgo fir-raba' post. Għaż-żwiemel Taljani ta' livell u ta' kwalità għall-beħ direttament mingħand id-diversi sidin Taljani fosthom ukoll imħarġin mit-trejner professjonali Biagio Loverde. Għal aktar informazzjoni segwu dejjem ukoll is-sit www.kennetvella.com. Waslet biex tibda wkoll it-tielet tiġrija waħda tal-galop fuq distanza ta' 1250 metru. Hawnhekk għandna bin-numru 2 lil Pearl Storm Oliver Briffa bl-4 Chastening, Eric Zammid debuttanta Irlandiża ta' 4 snin, bil-5 Timolin, Michael Sultana bis-6 Molto Bicane, Jean-Paul Caruana u bin-numru 7 Key Art taħt il-gwida ukoll ta' Sara Borg. Dawn jingħataw ukoll il-bidu uffiċjali propju f'dan il-mument ta' tiġrija fejn mal-ewwel qed naraw li jkollna il-bidu tajjeb fost l-oħrajn għan numru 4 Chastening ta' Eric Zammit dan id-debuttant flimkien ma' Sara Borg u Key Art u anki fit-tielet post Pearl Storm ta' Oliver Briffa dawn it-tlieta jaqtaw xi ftit lill-kumplament ġifieri lil Timolin ta' Michael Sultana u lil Molto Bicane ta' Jean-Paul Caruana. 500 metru bissa tmiem u jkollna hawnhekk il-kambjament fl-ewwel pożizzjoni fejn qed naraw li qed imur ukoll quddiem Oliver Briffa permezz ta' numru 2 Pearl Storm. Ikonna lil Pearl Storm milli imur quddiem dan il-poni Irlandiża niżim l-Irlandiż fl-ewwel pożizzjoni attakkat ukoll fuq il-naħa ta' ġewwa minn diversi żwiemel, però Pearl Storm għadu fl-ewwel post u jaqsam il-linja finali l-ewwel. Pearl Storm fit-tieni post ikollna ukoll numru 4 Chastening u fit-tielet post Timolin u Michael Sultana. Brinkat Auto Imports għal karozzi importati ta' kwalità mill-Ġappun u Renju Unit. Brinkat Auto Imports tal-Pjetà ċemplulhom fuq 2122 u 0474 2122 0474 u 474 jew inkella 2722 u 474 2722 0474. Induru issa wkoll araba tiġrija waħda tal-klassi Silver fuq distanza ta' 1640 metru bin-numru 1 żiemel ġdid Franċiż ta' 10 snin, Raptor Gel Joe Bartolo, bit-2 Storm Oaks Charlie Camilleri, bit-3 Super Queen Matthew Sammut, bil-4 Fokir Halarid Raymond Chkembri, bil-5 Rocky Silvio Redent Magro, bis-6 Magnificas Michele Ellul, bis-7 Norton Comfort Filip Kalleja, bit-8 Sof Della Valle Claudio Refalo, bid-9 Otin Vategard Paul Gallia, bil-10 Rapid Ġumatan David Ellul, bit-12 Notre Joyeux Victor Darmanin, bit-13 Nizio MRS Julian Farrugia u bl-14 sibna wkoll il-Kridan taħt il-gwida ta' Noel Baldacchino.
Il-bidu tajjeb qed ikollu f'din l-okkażjoni Claudio Refalo permezz ta' Soft della Val li rajnih jibda tajjeb ikun segwit fost l-oħrajn minn Storm Oaks ta' Charles Camilleri mbagħad fuq ingħata barra hemm Matthew Samut b'Super Queen wara dan insibu anki fuq ingħata ġewwa lil Raymond Chambry jiġri permezz ta' Fakir Hollerid u Joe Bartolo hemmhekk ukoll permezz ta' Raptor Ġell. Però ma dawn li tingħaqad issa u jattakka fuq ingħata barra anki Noel Baldacchino permezz tal-Iżvediż Kredan ikun Kredan illi qiegħed jitla propju issa fit-tielet pożizzjoni immedjatament kif Charles Camilleri iħoss lil Noel Baldacchino jżid fil-ġiri bi Kredan jipprova wkoll jagħmel l-istess hu permezz ta' Storm Oaks. Ikun Storm Oaks li qiegħed jitlaq ukoll fit-tieni post fil-waqt li fuq in-naħa ta' ġewwa għadna naraw lil Claudio Refalo u n-numru 8 Soft della Val. Iż-żwiemel tal-klassi Silver iduru issa għad-dritta finali fejn Kredan ikun fl-ewwel post. Kredan attakkat minn Storm Oaks. Kredan Storm Oaks tira wkoll David Ellun b'Rapid Ġumatan, però s-suċċess forsi hawnhekk ikun għal Storm Oaks minn Rapid Ġumatan tagħtija kbira bejnietom fit-tielet post ikollna lil Kredan. Kassar Petroleum Services ta' triq il-kummerċ ħal-Ormi, distributuri ta' fuel industrijali u żjud tal-industrija. Kassar Petroleum Services ta' triq il-kummerċ ħal-Ormi. ċemplulhom fuq 21-415-2149-0015 jew 21-45468-2144-5468. Kassar Petroleum Services Limited. Destrier, ġwis Franċiż ta' kwalità, fost l-aktar użati minn trainers professjonali Franċiżi, importat f'Malta minn Gianni Paċ, magħruf bħala Gianni tal-Ħut, u li jinstab fil-ħwienet ewlenin. Destrier Quator, ġwis imħallat bl-aqwa ingredjenti għal preparazzjoni sħiħa ta' żiemel, tajjeb għal żwiemel li jingħataw xogħol kuljum. Destrier Sport, ġwis ieħor ta' kwalità, tajjeb għal żwiemel li m'għandhomx bżonn ħafna xogħol. Destrier Racing Fiber, ġwis ieħor ta' livell għal dawk iż-żwiemel li jbatu bl-istonku u għal żwiemel bi problemi fil-muskoli jew inkella li jintrabtu. Ibbażat fuq fiber, żjud bħal omega 3, selenium u ħaxix naturali. Destrier, ġwis Franċiż ta' kwalità bi prezzijiet għal but ta' kulħadd. Għal aktar tarif ċempel il-Gianni Paċ, Gianni tal-Ħut fuq 79-81-57-79-81-58-87. Il-ħames tiġrija kienet waħda minn tnejn riservati għal żwiemel tal-Klassi Gold fuq distanza ta' 1640 metru dejjem b'numru 1 Count of Life Claudio Refalo b'tnejn Troy Bijuve Salvu Vella bl-4 Quintet Brian Zamid bis-6 Los Angeles Josef Farrugia bis-7 Fifi Dufi Darren Grima bit-8 Rex Durib Jeffrey Pace bid-9 Ofashkevo Julian Farrugia bl-10 Robin Dusuret Clifford Tikaleja b'11 Wayno Tas Clint Vassallo bit-12 Star Fire Fim Fell misjuq minn Joseph Gatt. Il-bidu tajjeb itjunna Clifford Tikaleja permezz ta' Robin Dusuret flimkien ma' Taljan Los Angeles ta' Josef Farrugia u mbagħad fit-tieni pożizzjoni qed jaqbes lil Josef Farrugia u qed imur fit-tieni post qed naraw lil Brian Zammit permezz ta' Quintet. U mbagħad wara dawn l-ewwel tliet żwiemel ninnutaw anki lil Claudio Refalo b'Count of Life u tira wkoll il-numru 12 Star Fire Fim Fell missju minn sidu stess Joseph Gatt. Il-tiġrija tal-Klassi Gold li tidħol issa fl-aħħar 900 metru tagħha fejn nibqgħu dejjem naraw lil Clifford Tikaleja u Robin Dusuret fl-ewwel post. Ikun Robin Dusuret dejjem segwit minn Quintet u mbagħad naraw biftit ta' diffikultà jidher hemmhekk Star Fire
f'Imfemfel għatem Los Angeles fit-tielet post tal-Awċi Josef Farrugia fil-waqt li fir-raba' pożizzjoni għadna nsibu wkoll il-Claudio Refalo b'Count of Life meta issa dawn iż-żwiemel tal-Klassi Gold jippreparaw ukoll ħalli jduru għad-dritta finali. Quintet ikun quintet attakkat minn Los Angeles. Quintet u Los Angeles kif qed nesqu issa wkoll lejn it-tmiem ta' din it-tiġrija jibqa' dejjem fl-ewwel pożizzjoni. Quintet Brian Zamit jibqa' jagħmel it-triqu u jtemm fl-ewwel pożizzjoni. Quintet quddiem Los Angeles. Fit-tielet post jispiċċa il-numru 1 Count of Life segwit minn Robin Dusuret fir-raba' post. Inti sit jew sewwieq u qed fit-texnal professjonali, mela ma tistaqsix għal Stelvio Minas ta' ċittadinanza Taljana. Nhar l-istudja l-Italja u qed jgħix ġewwa pajjiżna, reġistrat b'liċenzja Taljana u fuq kollox reġistrat anki Malta. Staqsi għalhekk għal Stelvio Minas għal problemi tan-nal għaż-żimel tiegħek. ċempel fuq 9912 5268 9912 5268 9912 5268. Equality, range sħiħa ta' prodotti u mediċini għal żwiemel u kura ta' żwiemel. Għal aktar informazzjoni kellmu lil Nikolas Kakija fuq 9947 8257. Induru koll issa għas-sitt tiġrija klassi bronz, distanza tibqa' dik ta' 1640 metru għandna bin-numret lil Wilsden, Hanover, Wayne Farrugia bit-2 Quayobs Derez, Emanuel Fenek, bit-3 Sweep the Floor, Paolo Gallia, bl-4 Una Amosa, Tony De Manuele, bil-5 debuttanta ġdida mill-Italja ta' 5 snin, Robinja As, Michele Lul. Fil-fatt tkun din id-debba li mal-ewwel tmur quddiem. Bis-6 Querode Erablej, Samuel Gallia. Bin-numru 7 sibna lil Millington, Kert Saliba, bit-8 Count Wisniewski, Anton Pace, bid-9 Utman Durush, Eman Attart, bl-10 Srohul Tigra, Dolan Asa, bil-11 Maiden Flash, Josef Farrugia, bit-12 Miljonarios, Andre Farrugia, bit-13 Avenue Karl Caruana. U mbagħad sibna wkoll bin-numru 14 l-Siderant taħt il-gwida wkoll ta' Ivan Stivala. Tiġrija li fiha kellna l-bidu tajjeb għal Michele Lulu, Robinja As, li rajnija wkoll tibda tajjeb lil Robinja As, però mal-ewwel tkun attakkata issa kemm minn Querode Erablej ta' Samuel Gallia u tila 3 fuq in-naħa ta' barra is-Segretarju Ġenerali tal-Malta Racing Club, Tony De Manuele, permezz ta' debba tiegħu Ġermaniża Una Amosa. Fil-fatt tkun Una Amosa illi qiegħda tmur quddiem tiftaħ dak il-vantaġġ ta' madwar tul fuq Robinja As illi hemmhekk ukoll tipprova żomm it-tieni post tal-kemm maqbuża għal darb'oħra minn Querode Erablej u mbagħad ninnutaw ukoll li tila Wayne Farrugia permezz ukoll ta' numru 1 Wilsden Hanover kif issa qed nesqu wkoll lejn it-tmiem ta' din it-tiġrija Una Amosa u Tony De Manuele għadhom fl-ewwel post b'dan ir-ritmu m'għandhomx ifallu li jtemmu rebbieħa u fil-fatt is-suċċess ikun għal Una Amosa faċilment bit-8 tulijiet fit-tieni post jispiċċa numru 6 ġifieri Querode Erablej segwit minn Quayobs Derez u fir-raba' post Dolan Asa u Sjohul Tigra. Prestige Salki and Wheels Malta. Sriken unġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalità. Prestige Salki and Wheels. Għal aktar informazzjoni ċempel l-aġent esklusiv ta' dawn il-prodotti Etienne fuq 9942 7820 9942 7820. Prestige Salki and Wheels. Kumpanija Maltija għal sriken unġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalità. Equinice, effettiv fuq żwiemel li jiġru fuq art tqila u f'temperatura sħuna. Equinice, prodott Ingliż popolari ferm fir-Renju Unit għal żwiemel li jiġru fuq art tqila.
Indawru l-attenzjoni issa tagħna lejn is-seba' tiġrija tal-klassi Gold fuq distanza ta' 1640 metru dejjem bin-numru 2 Nashville Dancer taħt il-gwida ta' Andre Farrugia, debuttant Taljan ta' 8 snin, bil-tlieta żimil ġdid Franċiż nid-darba ta' 10 snin Rainbow Sutton, Clive Gerada, bl-4 Peanut Butter Andrew Farrugia, bil-5 Vis Buitenzorg, Desmar Bonello, bil-6 Midnight Passion Eric Bezzina, bil-7 Kilioada Ludwig Gigo, bil-8 Mission Di Poggio Charlie Camilleri, bil-9 Stewie Dufos Joe Bartolo, bl-10 Cowboy Party Chris Cassar, bil-11 Charm Hammering Gilbert Farrugia, bil-12 Mont Sunny Honey Ronald James, u bil-13 Phoenix Della Rocca issewi ikun ukoll Noel Baldacchino. Tiġrija li fija kif ingħata l-bidu uffiċjali sibna jibda tajjeb fost oħrajn il-Clive Gerada permezz dan id-debuttant Rainbow Sutton, però jkun f'dan il-mument ukoll li dan iż-żiemel qiegħed jinqabeż minn numru 9 Stewie Dufos ta' Joe Bartolo. Ikun Stewie Dufos minn Rainbow Sutton, mbagħad Vis Buitenzorg li jinsab ukoll tajjeb, nid-debba tinsab tajjeb ukoll segwi fit-tielet pożizzjoni segwita minn Charlie Camilleri u Mission Di Poggio, u mbagħad wara Mission Di Poggio naraw lil Peanut Butter ta' Andrew Farrugia segwita minn Phoenix Della Rocca tal-Noel Baldacchino, wara dawn id-debuttant Nashville Dancer taħt il-gwida ta' żagħżugħ Andre Farrugia. Iż-żwiemel tal-klassi Gold għadhom kemm daru wkoll il-kurva tax-xelluk tagħna fejn nibqgħu dejjem insibu fl-ewwel post lil Clive Gerada issa b'Rainbow Sutton. Ikun Rainbow Sutton li jinsab fl-ewwel pożizzjoni attakkat tnejn fuq il-naħa ta' barra fost l-oħrajn minn Charlie Camilleri u Mission Di Poggio, però jkollha ftit ta' diffikultà biex fit-tagħtija jidħol Desmar Bonello u Vis Buitenzorg u suċċess ikun hawnhekk numru 3 Rainbow Sutton u din Vis Buitenzorg Peanut Butter u fir-raba' post Cowboy Party. Emmess transport ta' Xandaret ta' Dragon Street ħal-Ormi għal servizz ta' trasport. MS Transport. Mobile number 79492549 79492549. Equine Supreme. Prodotti Italjani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek bi prezzijiet ukoll tajbin. Equine Supreme. Għal aktar informazzjoni irrikorru fil-ħanut ta' David Ellul li jinsab ukoll viċin il-Korsa tal-Marsa. Equine Supreme. Prodotti Italjani ta' kwalità għaż-żwiemel tiegħek. L-aktar tiġrija importanti li kien hemm fil-laqgħa tal-ħadd dak li huwa tiġrijiet ta' trott kienet propju din tal-klassi Premier fuq distanza ta' 1640 metru bin-numru 1 id-debuttant Żvediż ta' 10 snin Indigo Broline misjuq minn Genju Bondin, bit-2 Midnight Hall Mario Fenech, bit-3 Quattro Dar Clint Vassallo, bl-4 Absolute Spender Mark Desira, bil-5 Prieur Claudio Refalo, bil-numru 6 sibna lil-Weekend Diamond Julian Farrugia, bil-7 Pronostic Dunej Johan Axisa, bil-8 Van Maker Limburgia Charlie Camilleri, bil-9 Jverin Boko Kirsten Jalance, bil-10 Kilian Joyeux Andrew Farrugia. Mbagħad sibna ukoll ma' dawn iż-żwiemel bil-numru 11 lil Mad Image Rodnigad bit-12 Plastic ta' Charles Farrugia u bit-13 Ohime Mag misjuq minn Ronald Cassar. Flota taraw il-filmat ta' t-tiġrija ngħidilkom fil-tiġrija ta' qabel di kien hemm tibdil fir-riżultat meta ir-rebħa ingħatat lil Vis Buitenzorg ta' Desmar Bonello wara l-iskwalifika ta' żiemel li kien qasam mill-linja finali l-ewwel jiġifieri Rainbow Sutton. Intant nibqgħu nikkonċentraw ukoll fuq din it-tiġrija meta
ukoll minnaħat ta' wara tila fost l-orajn anke Killian Joyeux ta' Andrew Farrugia fil-waqt li fl-ewwel post qed nasibu lil Mark Desira imexxi lil Absolute Spender. Absolute Spender u Julian Farrugia b'Weak Hedge Diamond fit-tieni post, u mbagħad fit-tielet post Genju Bondin Bindigo Broline beda jtella wkoll minnaħat ta' wara anki f'dak li huwa ġiri Claudio Refalo permezz ukoll ta' Prier kif qed nesqu issa wkoll l-tmiem ta' din it-tiġrija fuq distanza ta' mil naraw li l-Absolute Spender Weak Edge Diamond Killian Joyeux xi ftit aħjar hawnhekk għadu Weak Edge Diamond minn Killian Joyeux u rebħa tmur hawnhekk kant Weak Edge Diamond u dim Killian Joyeux Indigo Broline u fir-raba post Absolute Spender. Imperial Hotel ta' Rudolph Street Sliema. Numru ta' telefon 21-34-093 jew 21-34-4093. Il-laqa tal-ħadd tagħlaq bid-9 u l-aħħar tiġrija klassi Silver distanza 1640 metru ukoll bin-numru 1 Sorsjar Dorjant Julian Farrugia, bin-numru 2 Stralium Rane Silvan Xkembri, bit-3 sibna ukoll lil Digital Logic Victor Greg bl-4 Umberto Molonini Tony Kauki bil-5 Mint Spirit Frank Portelli, bis-6 Angus Arsi Tony De Manuele, bis-7 Jezira taħt il-gwida ukoll ta' Silvio Xkembri, bit-8 Kumran Della Mot Frenchu Kassar, bid-9 Politain Noel Baldacchino, bl-10 Quakers Extreme Rodnigat, bit-12 Baby Can I Hold You missjuqa minn Clint Vassallo u kellna ukoll bit-13 lil Titus Durib taħt il-gwida tas-solitu Andrew Farrugia. Tiġrija li hawnhekk kellna l-bidu tajjeb għal Silvio Xkembri b'Xezira li jkun mal-ewwel segwit fuq nata barra minn Julian Farrugia li tilemek bin-numru Sorsjar Dorjant u mbagħad fit-tielet pożizzjoni fuq in-naħa ta' ġewwet naraw lil Cicco Portelli permezz ta' Mint Spirit li għandu dak il-vantaġġ żgħir fuq Noel Baldacchino u Politain li jinsab ukoll fir-raba' post daw l-erba' tista' tgħid illi nqataw xi ftit mill-kumplament hemm distak ta' madwar 3 tulijiet u nofs mill-kumplament ta' żwiema li jittanta jersaq viċin f'dan il-mument anki Clint Vassallo permezz tad-debba Baby Can I Hold You kif qed nesqu wkoll issa lejn it-tmiem ta' din it-tiġrija jonqos biss li tiġi affrontata id-dritta finali naraw l-aħħar ftit metri għat-tmiem fejn nosservaw ukoll illi qed ikollna lil Julian Farrugia imur quddiem b'Sorsjar Dorjant però ġej l-attakk fuq in-naħa ta' barra ta' numru 3 Digital Logic u s-suċċess ikun hawnhekk għal numru 1 Sorsjar Dorjant quddiem Jezira ta' Silvio Xkembri, Politain u fir-raba' post Mint Spirit daw l-immaġini Kenneth Vella jirringrazzjakom tal-attenzjoni jisellmilkom. Qed tfittex xortik, tittanta xortik tixtri xi żiemel mill-Italja. Għanna wkoll żwiemel Taljani għal-beħ direttament minant diversi sidin Taljani, diversi wkoll trainers Taljani illi tawna wkoll l-esklusiva għal-beħ ta' żwiemel Taljani tagħhom. Għal aktar informazzjoni ikkuntattjaw lili personalment jew inkella segwu s-sit www.kennethvella.com. Kif għadnilkom aktar kmieni wkoll il-laqgħa ta' tiġrijiet inkludi tiġrija ta' trot bil-ponijiet Shetland fuq distanza ta' 640 metru misjuqa minn tfal li normalment jiedu sem ukoll fl-Akkademja ta' Tiġrijiet organizzata hawnhekk fil-kumpless tal-Marsa mill-Malta Racing Club. Kollox sibna jipparteċipaw 3 żwiemel li kienu bin-numru 2 Evolution ta' Leon Tanti, bit-3 Lady ta' Leiden Portelli, bil-4 Thunder Fighter ta' Nevis Camilleri. Oriġinarjament kellhom jipparteċipaw ukoll żewġ żwiemel oħrajn Gafa ta' Xenis Mifsut u Pasti Girl ta' Jean Paul Barbara, però dawn it-tnejn spiċċaw ukoll skraċċjati ftit ħin ukoll qabel ma ġiet organizzata din it-tiġrija. Hawnhekk kellna il-bidu tajjeb fost l-orajna l-Evolution
ta' Leon Tanti illi rajni jibda tajjeb fost l-oħrajn anki kellna hawnhekk l-Evolution minn Thunder Fighter ta' Nevis Camilleri mbagħad xi ftit maqtuħ minn dawn hemm Lady ta' Leiden Portelli. Dawn il-żwiemel ukoll ponijiet hawnhekk ta' Shetland jippreparaw ukoll ħalli jduru għal quddiem dritta finali. Nfakkarkom illi t-tiġrija fuq distanza ta' 640 metru hija konsidrata it-tieni round ta' din it-tip ta' kompetizzjoni li tiġi organizzata propju għal dawn it-tfal. Mela, naraw hawnhekk l-Evolution ta' Leon Tanti li jkun f'dan il-mument li fuq in-naħa ta' barra Tila Nevis Camilleri u Thunder Fighter. Ikonna lil Thunder Fighter li imur quddiem minn l-istess Evolution ta' Leon Tanti. Żewġ tista' tgħid tfal hawnhekk li qed jimxu fuq il-passi ta' missierhom. Nevis Camilleri tiġi bint Charles Camilleri fil-waqt li Leon Tanti jiġi jiben Franz Tanti illi ukoll nafuh bħala sewwieq fil-marsa. L-aħħar ftit metri għat-tmiem u jidher hawnhekk illi l-ġurija se jkollha biċċa ta' xogħol jibsa biex tiddeċidu rebbieħ mhux biss minħabba li daħlu verament viċin Evolution u anki Thunder Fighter u rridu jaraw ukoll anki il-pass speċjalment ta' dawn il-żewġ ponijiet fl-aħħar metri tagħhom.